Bir rivayette gelet. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap kaldı. Meşten çıkkanda ele. Ya Resulallah dedi. Mata sa'a. Tez soradı da sorandağı. Kıyamet kaçan bolat diye öyle sıra sorap kaldı. Peygamber xabar berip atdı. Dajjal mınday bolat. Anan tigindey bolat, mına fitne mınday bolat, anan mınday bolat. Bardığını aytıp atdı. Anan al soray kaldı deyim. Kıyamet kaçan bolat degende ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kıyametka niye dayardık gördün dedi. Niye dayardık gördün? Kaçan bolat dep sorap kaldın dedi. Niye dayardık gördün dediler. Aldağı sahaba akıldı o. Men андай деле көп даярдыгым деле жок dedi. Көп namaz okup, oroza tutup, sadaka kılıp andaylarım деле көп деле эмес эми. Өзүмө жараша бар дегендейчи. Албетте ушул нерсем бар. Мен Алланын элчисин жакшы көрөм dedi. Ушул нерсем бар. Таяна турган нерсем Алланын элчисин жакшы көрөм, кыяматка даярмын деп атам деп атат да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот деп койду. Пайгамбарыбыздын мухаббаты имандан. Пайгамбарыбызды ким жек көрсө, иман болбойт, ал бейишке кирбейт. Жаман көрсө бейишке кирбейт. Мунафыктар ошон үчүн кирбейт да. Başka rivayette kâle racul ya Resulallah bir kişi aytıptır o Allah'ın elçisi. Ar-racul yuhibbur racul alel amal minel hayr ya'malu bihi ve la ya'mal bimislihi. Bir kişi ikinci bir kişini жақсы işlerde amal kılat da oşonun sebebinin жақсы görüp bırak özü anı kıla almaydı. Peygamberimiz cevap verdi. El mar'u ma man ahab. Adam kimdi жақсы көрсө oşo menen birge bolat dedi.